Azır сетевой компаниялар көбөйдü. Alardın içinden Kırgızstan'da birinci jolu Smart Rich kampaniyası açıldı. Bu kampaniyada işlegen tuğrabı değil. Kebir yerlerde çuvak acı bizde işteyt dep, kebir kampanyalar aytıp жүрүшөт bul жалган. Men hiç bir kampaniyada iştebeyim. Jana ушундай сетевой кампаниялардын бирине дагы ушуга иштесе болот деп фатва берген эмесмин. Озеки дагы жазуу дагы. Кээ-бир компаниялардын продукциясы адал. Дарылары бар, алып иштесең боло берет. Бирок ошол жерден соода кылып, ошол жерден тыйын табыш көбүндө арам болуп калат. Кандайча? Сиз барып бирөөнү жетелеп келесиз, таксырын бияк иште деп. Бул ошол жерден товар алса, муну алып келген үчүн сизге пул түшүп турат. Муну алып келген үчүн. Бул макул, жакшы нерсе. Анан бул таксырын барып, башка таксыр чыгарып компанияга алып келет. Ошону алып келген үчүн андан буга пул түшөт, буга халал. Бирок ошондон мага дагы түшүп турат да. Ушул мага арам. Ошол үчүн сетевой компаниялардын ушинтип пул тапкандыгын аалымдар жактырышпайт. А бирок чыгарып аткан продукциясында проблема жок болушу мүмкүн, аны сатып алып ичип иштесең боло берет. Адам тартып келесин, бир адамдан кийинки небере тартып келгениңин сага түшкөн пулу бул арам болот. Улак чапсак болобу дейт. Улак чапса болбойт деп айтып жүрүшөт бардыгы бир убакта. Анан мен Маккадан келсем бардыгы арам көткөрүп коюптур. Чапса болот деген калбай калыптыр. Анча-мынча айтпаса. Анан Куранды окусам, Куранда 5 жерде ат жөнүндө сөз бар экен. Күлүк аттар, душмандан коркпой согушка кирген аттар, дүбүртүнөн чаң чыккан аттар 5 жерде. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир канча хадистер келген экен. Атайын китептер бар экен. Анан ошол көк бөрү тартуу арамбы, адалбы деп изилдеп жыйынтыгында бул сүннөт деген жыйынтыкка келип, анан макала жаздым. Бирок тартиби менен. Намаз калбаш керек, энең байтар айтышпаш керек, атты башка чаппаш керек, ат туура тапталган болуш керек, сүт ошол жерде жанагыдай кумар болбош керек, жана башка када деген шарттары менен. Десем, элдин баары көтөрүлүш чыгарып, чубага жадашып кетти. Улакты адал деп атат, ал эмес сүннөт деп атат деп каршы чыгышты. Анан Кудайдын керемети менен 1 жылдан кийин бүт арам дегендин бардык улакчы болуп кетти. Азыр бар улак чабат. Улак бул арам эмес. Бирок кээ бир нерселер арамга чыгарып коет. Футбол арам эмес, кээ бир нерсе футбол арамга чыгарып коет. Шортаны кийип, санын көтөрүп чыгып алсаң, абыра чабылбаган үчүн арам болот. Эгерде пул сайып ойной турган болсоң, эки тарап болуп туруп, бул кумар болот, бирок бирөө бай келсе бул боло берет. Намазды калтырсаң бул арам болот. Эгерде шария сакталса, анда оюн катары жакшы. Пайгамбар алейхиссалам айткан бир хадис айтып берем. Балдарыңарга сууга түшкөндү, сүзгөндү, мынтык атканды, жаа атканды, ат мингенди үйрөткүлө деди. Ат мингендеги атты минип алып, нары бере бастырган ал маймылдын эле колунан келет. Ошол атты минип, эгер душман келип калса мамлекетти коргогонго жарай турган деңгээлде ошол атты иштеткенди билгиле деген маани. Бул ошол көк бөрү менен билинет, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн муну сүннөт деп билебиз, бирок шарттары сакталуусу менен. Пайгамбар алейхиссалам башка бир хадиси бар. Бир адам жөн эле бир нерсени сүйлөп убакыт өткөрсө, бул арам болбойт. Бирок өзүнүн аялы менен сүйлөшүп, аялынын көңүлүн көтөрүп, ошо менен бир үлпатчылык кылса, бул убакытты коротуу болбойт. Анткени үй бүлө ынтымак болгон, бул бала чака ынтымак болот деген сөз. Экинчиси, мына ушундай өзүнүн атын тарбиялап, ошого чөп берип карай турган болсо, бул убакыт дагы текке кетпеген деп айтылат хадисте. Ошон үчүн бул боюнча атайын китептер бар экен, муну ошого жазып чыгарган интернетте бар маалымат. Бирок боёкчуну боёкчу деп сатасын сакалын бойойт деп
Keçke ulaka çıkıp ketken moldakelerimiz dagı var. Manda mında bir barsaң bolot. Anan erte menen delе ulak, түштөн кийинде улак, кечинде деле улак. Кыргызстандын кай жеринде улак, ошоко деле бар, улакка чыкканы бар, улакка чыкканы барсаң, бул мусулманга көп туура келе бербейт. Сенде дават деген нерсе бар, сенде илим деген нерсе бар, сенде башка деген нерсе бар. Бул эмне убакытка жараша ойносоң болот деген сөз. Бирок өмүрүң ошого берип коюп, каерде улак бар экен десе соорун үмүт кылып, көрүнгөн жерге бара берген бул жакшы эмес. Убакыт ысырап болот. Биз көмүр шахтада иштейбиз. Ал жерде көө болобуз, тер дейбиз дегендей. Намазыбызды толук суу менен таарат алып окуш керекпи же таяммум менен окусак болобу? Бар жогубуз кара көмүр болот дейт. Көмүр болот, бирок ал таза. Мисалы үчүн колуң жууп калса намаз окусаң боло берет. Эми ошол шахтага киргенде суу бар болгон болсо, сууга таарат алуу ден соолукка зыян жеткирбей турган болсо, анда таарат алуу парз болот. Жуй бересиз, жана кара көө кетпесе дагы. Капкара болуп турса деле 3 жолу жуйсуз, колуңуздан келген ошол таарат алып намазды окуй бересиз, урматтуу бир турганым. Ошондой. Бети башыңыз көбө болуп турганы, кийим капкара болуп турганы зыяны тийбейт иншалла. Анан шахта боюнча 1-2 ооз кеп этият болгула. Ошол орустун убагында тартиптер болот болчу. Мындай коюлуш керек палан түкүн деген коопсуздук маселе болот эле. Азыр жанагы тириликтин айынан дагы бир неке кылдым деп отуруп, мындай бир тартип сактага кирип кетип, өлүп калгандар көп болуп атат. Ошентип өлүп алсаң, өзүң жжооп бересиң кыяматта. Бул жанагы скоросту 100дөн ашпа десе, скоросту сен 200 майлап авария болуп өлгөндөй кеп. Же асынып өлгөндөй кеп. Ошон үчүн шахтага казып атканда тартип кишини караш керек. Балким жыгач коюп карап башка кылып, айтор коопсуздук маселе каралган аракет кылыш керек. Биздин эркектер аялдарын Россияга жөнөтүп жиберишет. Күйөөлөрүм туруктуу жумушу бар. Молдокелер аларды жаннаттын жытыда жок дешет. Ошого кандай көз карашыңыз бар? Эң туура. Анткени аны пайгамбарыбыз айткан. Даюс буга жаннаттын өзү эмес, жаннаттын жытыдагы арам дейт. Түшүндүрүп берейин силерге. Ашканага барасыңар, ресторанга барсаңар, манту бар. 60 сом берсең, 60 сомго 4 манту берет. 15 сомдон. 4 манту жесең 60 сом төлөп кетишиң керек болот. 5-өн жесең 75 сом төлөшүң керек болот. Анан бирок барып мантыгасқан жанны бар деп бир жыт табасаң, бесплатный. Боло берет. Ага пул сурабайт. Такыр эле пул бер десе тыйыныңды чыгарып шыкыр деп угутуруп коесуң, ошо менен эсеп болот аныкы. Ага пул бербейсиң. Эми жаннаттын жыты өзү эмес, жыты дагы даюска катынын кызганбаганга арам болор экен. Тозокко түшүш мындай турсун, бейишке кириш. Бейиштин жыты дагы буга арам экен. Сана мантын өзү саңа тыйын аласың, жыты халал го, жытай бересиң, калашынча тое бересиң жытына. Ондай дагы болбойт экен да. Даюс ким? Катынын, кызын, келинин кызганбаганда даюс болот. Жерде ким менен жүрөт? Кантип оокат кылып атат? Кантип уктап атат? Уктаган жеринде ким менен жатып атат? Аны билбей, ошол аялдын бузулуп кетишине шарт түзүп берген эркек, ошону тамак аш таап кел деп жиберген ата эне, ушулардын баардыгы даюс өкүмүндө. Тажиктин кыздары аякта иштебейт, өзбектики иштебейт, ушу кыргыздык эле иштейт да. Тиричилик кыргызга эле керек дейт. Башканы кантпейт. Эмне үчүн ушундай? Даюстук ошол. Ошол диндин тайыздыгы. Аларга бейиш эмес, бейиштин жыты дагы арам болор экен, урматтуу бир тууганым. Кыздар барса макул, күйөөсү менен барсын, агасы менен барсын, атасы менен барсын. Ошолордун кирин жууп, кызматын кылып, же өзүнүн ылайык бир ишти иштеп келип кетип турса макул. Бирок өзүнө эле кошулуп жибере берген бул даюстук, мындан өткөн даюстук азыр жок бул ааламда. Апарып жаткырып эле пулун алгандай гап.
Бирөө арендаға букасын берет да, бар букасын секретарынан кайра пул алгандай эле гап, бул деле катын оякка жиберип, ошонун пулун алып аткандар. Ошонун пулун алып барып чайканада аш жегендер бар. Ошого машина алган бар, жакасына катып көйнөк кийген бар. Өлүп калыш керек асынып. Асынып өлүп алыш керек. Ошо кыздын тамагын, катынын тамагын жеген эркектер. Улуттук намыс болуш керек. Ана, өрттөн өлгөн биздин кыздар, тууп бала иштеп аткан биздин кыздар, айтсаң жаман көрөт, эмне деп. Сүйлөсөң аспандан Путинден, Обамадан, Трамптан сүйлөйт. А кызы Москвада бирөө ыштанын жууп жүрөт. Бул намыс болуш керек. Ошого колуңан келсе кызыңы чыкыр берака, же өзүң бар ошака. Катынын жиберип, катынын пулун санап отургандар бар. Несе, жеңең жөнөткөн пулду алайын деп келдим деп. Ошого уу сатып ал, ичип өлүп калыш керек. Басып жүргөнгө болбойт таксырым. Эч ким айтпайт ушуну бардыгы. Демократия, анан биз аялдардын укугу, андай укуктун кереги жок. Аялдар урматтуу, аялдар кор бизде кайра. Аялдар кор бизде кайра. Москваны кыдырдым, түрө кыдырдым. Читага бардым, Сургутка бардым, Питерге бардым. Новосибирге бардык. Барбаган жер калган жок. Базар бу өзү 6 миллион кыргыз дейт, бу Россиянын барып кантип каптап кеткен түшүнбөйсүн. Бүт биздики. Мынча баракалуу. Эркек жок, аякта эркек көрүнбөйт. Бүт биздин кыздар. Намыс керек туугандар, намыс керек. Бар, апке кызың аякка жибербегиниң. Кыяматта жаман болосуң. Саңа тозок 5 жыты арам, жыты. Тарикатка аалымдар кандай көз карашта? Тарикатка жакшы көз караштабыз. Тарикат бул бар нерсе, шариат, хакыйкат, маърифат, булар бар нерсе. Бирок чегинен чыкпаш керек. Чегинен чыкпаш керек деген сөз, тарикаттагы устаздарды кээ бирөөлөр Кудай көрүп алат. Жок, ал устаздык, мураббийлик, тарбия берүүчү макамдан жогору көтөрүлбөйт. Ал эмес пайгамбар даражага жетпейт. Ал харамды халал, халалды харам кыла албайт. Жөн гана сага тарбия берет устаз. Ал ошого урмасыга татыктуу. А бизде кол бергендер бар, бирөөгө кол берип келе турган болсо, аны чүт эле Кудай кылып алат да. О болбойт. Мензил шейхи Гауссани Абдулбақи Ал-Хусейн Каддасаллаху сирра тарикаты тура. Мен бул иши менен жолуккан мамилем бар. Дегеле дүйнөдөгү мен аалыммын деген, мен устазмын, тарикаттын шейхимин дегендердин 100% деп айта албайм, 90% менен таанышмын, мамилем бар. Бул киши менен мамилем бар, Осман Нури Топбаш менен мамилем бар, Түркиядагы аалымда Феткуле Гүлөм менен мамилем бар. Бардыгы менен катташып турам. Пакистан, Индия аалымдары менен мамилем бар, араб аалымдары менен мамилебиз бар. Мен бул кишини билем, урматтуу бир тууганым. Накшбанди тарикасында пайгамбар задалардан болот, тарикаты туура албетте. Бирок ошол эле эреже, ал устазды пайгамбар катары көрүп алып, Кудай катары көргөн болбойт. Аалым, илимдүү, мурабби, тарбият берет, устаз, жетекчи, ошондой макамда көрүшүбүз керек. Arak içkenden keyin, kança günden keyin namaz okuş gerek, ertesi günü okusa bolovu deydi. Arak içse 40 günge çeyin namaz kabul bolboyt degeni, namazın soğu yok degen söz. Biro Kuda saktasın arak içip algan bolsa, tili Fatiha'nı tuğra okuğanға jete turgan bolsa, ması tara elek bolsa dağı namaz okuş vacip bolot. Бирок намаз окуп тили булдуртап кетип Фатиханы же сүрөнү кат окуп ала турган болсо, бул убакта тыюу салынат. Бул деген сөз арак ичип кайра окуй берсең болот деген сөз эмес. Арак арам. Кимде ким арак ичсе болот десе имандан чыгат. А бирок набада бирөө кокустан Куда сактасын шармандоо арак ичип алган болсо, бул адам мас болуп калып тили булдуруктап аятты кат окуса намаз окуганга болбойт.
Masçılığı taraya elek, bирок tili tuğra olup kalsa taharat alıp namaz okuş mildetli болады. 40 күнгө чейин денесинин арактын таасири ал эмес. Айтат милициялар, жанагы текшере турган бир некеси менен караса 40 күнгө чейин чыга берер экен да, Куданын кудурети. Ана ушул адамдардын намазынын соогу жок. Бирок намаз окуш важип болот. Бул жаңа аппараттарда. Эгерде аялы bir kitapta mınday keledi. Bir kitapta mınday keledi. Ayalı menen kuyö koşulsa gusul vacip bolot deydi. Anam bir adamdan başka bir canavar menen koşulup kesse mine bolot dese, inzal bolsa gusul vacip bolot deydi degeni uruktuğu kese. Anı biri düşünüp altıp demek şariatta bolaveret eken dep. Anda emez, bolboyt. Al haram. Biri adaşıp ketip şeytan sayı uşunday bolup kalsa degen söz da, Huda saktasın. Arak içken bolboyt. Araktın bir tanısta haram urmatlı bir tuğanım. Bирок биздин динибиз реалдуулук дини. Биздин динде ар нерсенин жообу бар. Ошого айтылган жооп. Эгерде аялы эри менен ажырашам деп сотко берсе, эри аргасыздан соттун ажырашуу жөнүндөгү чечимине кол коюп берсе, талак түшөбү дейт. Түшпөйт. Закыстын ажыраткан талакка эсеп болот. Эгер кол коюп атканда чын ниетинен ажырашуу максатында кол коюп берсе, бир талак байыңгы эсеп болот. Agar андай эмес, башка бир себептерден улам ажырашканга туура келип кол коюп берсе, бирок ажырашуу ниетинде жок. Же болбосо сотко барбай койсо, өзү кыркып койсо никени, закысты, ондон талак түшпөйт. Закыс кыркылган талак түшөт. Erkek talak niyetinde kol koyup berse bir talak bayıngı sep bolot. Başka vakta ötpeyt tuğanlarım. Ayaldar çayxanada top bolup yürüşöt. Künöbü. Oşol ketken puldarın üyde baldары menen içip jese bolboybu. Bulardın erkekler emne kılıp jüröt deyt. Erkekleri başka çayxanada jüröt da. Başka katınlar menen. Başka ne kılat? Erkek üyde dindar bolsa ayalany erçiyt. Oşol jürgön ayaldardın eri ondan avat emes. Kraskası jakşı boluşu mümkün, bирок naragı buzuk. Sakaldары var boluşu mümkün, namaz okup atkan naragı buzuk. Tuğra ayaldardı korda koybuz. Ayaldar çoğulup ders kılsa, ayaldar çoğulup özlörünçö bir masele açkanga ursat berile turmattı bir tuğanım. Bирок erkekler iştegen жерде başka жерде ayaldar var oturup alıp özlörünçö. Erkekler hem ayaldarga aytış kıyınırak, tamak kılıp ber desең, agayım kıyınırak boluşun oşogo çoğuluş ıhtimalı var. Bирок ayalda tamak kılganды bilet, başkanı bilet, emnege üylöründe bolboyt. Ayaga kamera koyup koyot, başka koyot. Ayaldar jalpı monçogo barsa bolboyt degen oşondan ulam gelip çıkkan. Ayal avret. Har kандай var boluşu mümkün. Kayaktan bilesin. Çayxanan eşigi jabı bere bирөөлөр kelip katarından zortap kelse emne kılasın? Ihtimalı var da har kандай nerse bolot hazır misal üçün. Har kандай nerse bolot, Kuda saktasın. Bul jakşı emes masele. Allarga erkekler ap kep bersin, üyge çoğulup, takva üyge çoğulup, o şeyden tamak kılıp jeşip özleri biri-birine. Gelinler hizmat kılsın, tamak jese makul. Bирок çayxana kıdırıp, başka kıdırıp ketken bul köp jakşı emes. Bul ayaldarga köp jakşı emes, ayaldardın naziktigine bul tuğra gelbeyt. Menin bir tanışım inkarşik yakınşık bolup üyünü karaba koydu. Tirikçilik menen probleması da jok. Alardın kılganı kançalık tuğru je kançalık tuğra emes, alardıkı tuğrabı. Alar bizdikin tuğra dep jatışat deydi. İnkarşık, yakınşık deyen kayaktan gelip çıkkan. Bular Müslüman bir tuğandarыбыз. Bирок dini savatı azırak bolgon sebepten jana alımlarga itaat kılıp baş iyibegендigi sebepten jana
da'vatdagi tartiplerdi saqtabagandan ulam özünçe bir cemaatda ta'sir kaltırıp koygan tentegrek bizim bir tuğandarыбыз. Tentekler. Bular aytat bardığı Kudaydan. Anı biz de aytabız bardığı Kudaydan. Rızkını Kudayım beret. Anı biz de aytat rızkını Kudayım beret. Bırak Allah aytat sebeplerin kılganın keregi yok diye biz aytabız sebeplerin kılış gerek de aytabız. İttihadul asbab. Sebeplerdi karmanu bizim oyunumuzdaki millet hurmatlı bir tuğanım. Allah dalil keltiret. Peygamber aleyhisselam aytты deyt. Siler özüңөр çimçikte kuştay bolgula. Kuşlar ertemenen açka uçup ketet. Kayra keçinde kursağı toyup gelet. Karaçı, kuş iştegen yok. Kuş magazin açkan yok. Kuş dıykançılık kılgan jeri yok. Kuş ketmen çapkan yok. Kuş uçup ketdi, uçup geldi, kursağı tok bolup kaldı. Uşunday bolgula deyil. Bu efendiler bu hadis düşünbeye atışat. Kuş jatıp alıp alma puş ozma tüşte açıp ozun japsa jem kelip kalsın tetelek. Kuş uçup barıp kayra uçup keleytat. Kuştun rızkı izlegen sebebi uçup bar uçup kelgendiginde. Nege bir gün tündüke, bir gün tüştüke, bir gün batışka, bir gün çıkışka uçup barat kuş. Tegeren uçuyor oturuyor örmeydi kayreli. Yani kuş dağı sebeplerin kıla durmadı bir tuğanım. Buna oşundan ulan uşunday jiyintik çıkıp atat. Yani barıp inşallah orduna gelip kalat inşallah çarçak beşereler. Çarçak orduna gelip kalat. Bu kılgan tuğra emez. Üyün karabay koygun tuğra emez. Bala çıkan kursağın toyguzup, katının göngülün tok kılıp, oşo davatta 4 ay degen var. Emnege 4 ay var, bilesiňer be. Antkeni Hazreti Umar'dın uvağında Hazreti Umar halifele köçönü tünde kıdırat eken. Bu kanday, musur çitap koygan jok bu Kızılkaya'dagıday dep. Je başka jok bu, Armen jok bu dep kıdırat eken. Anam bir gün kıdırıp ketip atsa bir ayal iyilavattır, ünü kılıp kalıptır. Paduşkasın kucakta alıp, eğerim bolganda sen emes anı kucakta ayt belem. Eğerim yok, vaydat dep iyilavatkan uğup kalıptır. Körsü eğeri soğuşka ketken eken. Anan Hazreti Umar kelip, özünün kızı, Peygamberimizin cesiri, Hafsa nevezden suradı Hafsa. Emi şeriatta şerim yok. Bir nese surab alayın. Bu ayal kişi kүйөөjök kançaga çeyin çıday alat degende Hafsa neke 4 ay deptir. Hazreti Umar oşondan başlap 4 aydan aşık saldatga barbayt eken. 4 ayga barıp, anan kayra gelip iş bütürüp, anan kayra barat eken. Davatta oşonday, sebeplerin kılat, 4 ayga barıp gelet. Hurmatlı bir tuğanım, oşon üçün şeriatты karmaş gerek da. Ustaz hijab mekteplerde ruhsat bar mı? Arkaga oromoldu baylap kelgile deyt eken. Bizge ruhsat kagaz alıp kelgile deyt. Mekteplerge ruhsat kagaz bere alasızdarбы deyt. Mekteplerge joluk salınğana tıyuu salıngan emes. Egerde kaysi bir mugalim je direktir, joluk salınsan bolboyt dese, oşonu kagazga жазып бер, жолук салынса болбойт деп кагазга жаздырып туруп, алып барып сотко таштап кой. Сот 2 жолу чыкырганда ордуна келип калат. Мыйзамдарын окуйт, башкасын окуйт, тартип бар. Бирок сен дагы мусулман bir туганым, хаддиңен чыкпа. Мектепке барат десе, аллас көйнөк кийгизип жибербе. Мектептин формасы бар. Ошону кийгизип, этегине шим кийгизип, жакшыда как жолук салсаң болот. Kızıl joluk salı sepiçkatağı başka kılıp canı köyge tügen kelinde jasap yanam jibere beresin hijab. O hijab emes. O maskara bozduk, artistik. Oşo mekteptin özünün formasını giygizip üstüne akı jol jaşındaka sala turgan bolsoň anı tıybayt. Sen kiyip barga mine kılat, koldorda şekekleri var, sepiçkası var, atır koygon, gözün 4 katar kılıp boyogon, Allah bu açık arkınday kılıp. Atırdan kuygan, anan bolgonun joluğu var, beli aptaşka, anında hijab dep barıp alat. Anday bolboyt da. Mekteptin tertibi var, oşonu saktaş gerek. Ana plus joluk salınsa,
Anan oşoga karşı o sotko versek, sot aga özü үйrөтүп koyat mыйзамын, özünün işi var. Ого bizdi kıynaba, biz nerede mesele aytabız. Bu kadar saçak koyuz. Anı oşo sot bütüröt. Tertibi var da. Prosent ayla jokton adam oğurup jatsa, hiç kimden akça çıkpasa, doktorlar hazır akçasız karaşpayt, oşol uақытта срочно prosentke pul alıp berse bolobу deydi. Egerde bir adam aşkadan ölüp atsa, karız çıkpasa, tappasa, prosentke alıp jese bolot. Bирок biznes өнүктүргөнгө эмес. Жеп өлбөй калганга. Bir günde kançadan jeysiz? 2 bölgө jeysiz. 2 bölgöң 36 сом 50 тыйын, ошол 36 сом 50 тыйынды prosentке alıp жесең ачка өлбөй калсаң, ошо уруксат. Anan ооруп атасың. Өлүп атасың. Дары керек болду. Pul tapпай калдың. Эч ким бербеди. Ошондо такыр таппай калсаң, ошол ала турган докторуң ошо менен якын болбосо дагы бирок көпчүлүгүн айыгат. Ушундай болуш керек. Же зарыл түрдө операция болуш керек. Ушундай болсо айыгат десе, таппай калсаң, ошондо алсаң болот, ошо ылайыкты. Ошону айтат кээ бир аалымдар. Анан бирөөлөр bir машинеси бар, машинесин чоңойтоюн деп, дагы bir жерди кебейтип аяк когон келерсе кейин деп 3 коргондо, же болсо ноокат алмай кейин деп, ошого процент алса бул арам. O bolboy. Ereje şariatta ad-darurat tubihul mahzurat. Zarılçılık kede şariat tıyığı salıngan nerseni adalga çıgarat degeni mına uşul ölçömde gana. Andan aşığı zarılçılık emes. Sura üyge arça ösümdüğün ekse bolovu. İlgeri aksakaldarımız ekse bolvet deşet ele deydi. Arça, yolka. Adam da tekerini unutpay, oşunda yolka nekse bolboy degen sura. İlgeri söz var eken ele. Paydası çok erkekten sütün bergen uy jakşı der. Bir erkek olup payda keltirmese, andan göre bir uy jakşı degen söz var eken de. Bizden elimiz musulman el. Bizden elimiz dıykan el. Bizden elimiz haram halişti bilgen el, ısrap bilgen el. Bu arça eksen arça mine verir sağa. 50 yılga çoğun arça olur. Tegeren begende musulman adamı ne kılasın onu? O şerge bir alma eksen ondan 4 yaşık alma çıksa bul dege sana payda. Otunları sizge payda, almaları bizge payda, gölekosu baldarga payda, poçokları uyde uyga payda. Kıpkızıl payda olur da. Oşo arça vergen janağı ciddi alma dele bere veret. Ana bu arçanda gül dağı yok, alma güldöyt dağı sonun bolu. Ciddi dağı bu, şonun için bizden elimiz payda ziyandı bilip, onda ziyanı yokturdu ekip gele degen oşo sebepten. Bırak arça eksen ölüp kalasına mine olur, arçan tilegi jaman eken degen söz yok, al jalgan. Sen işenbeysin prosto. Ben arça getilem deyiveresin jaman arında. Antken pul tapkanın kadırın bilbeysin da. Ataң menen çoğun ataڭın pulun jep dönüp kalgansın, ben arça gemde oyaktagı bir orustun, orus oyuna gelegen kat, oşun arça egip alasın. Andan göre bir örüge ki sana payda bolot dese, düşünbeysin da. Ana seni korkutuş gerek bolup kalganda, arça sen mınday bolot de korkup kalasın, jekpey koy, oşo ele. Bolbosam arçanın hiç kanda ziyanı yok. Eğer jerin kenen bolsa eksen bolaveret. Bирок жерди пайдалуу ишке жумшаш керек. Ustaz nike kıyılıp jatkanda ayal bağıştadım debe iyi dese, oşo nike dürüst bu, kenenirek aytın rahmat negizi ayal emni deşi kerek deydi. Ayal kişi ötkön çak menen makulumun deş gerek. Je özümdü bağıştadım deş gerek. Anan jüdele uyalçak bolup ketse, onda nike gözü katışpasın. Atasın jibersin. Ağası katışsın, taykesi katışsın, vakil katışsın. Anan yok ünüm avrat, ünümü saktaytelem, köşeden biri körsötken emesmin, et süylövetlen dese, kağıdga жазып bersin. Men palanca kızı tükünçö,
Palança ulu tükünçögö özümdü bağışla kıldın dep жазып berse, oşol kat gelse, oşol katты jigit okup beret moldonun astında. Palança tükünçö kızı palança özüm bağışladım dep aytsa, anı gübölөр uksa, anam baladağı men palançanı kabul kıldım dep öz aytsa, nike kıyıla beret. Anan uyalıp iyi degen ötpöyt. Ha? Ötpöyt anası. Adep başatı uyumuna bolgon köz karашыңыз. Bul uyumga tuura emes köz karаштар, tuura emes sözdördü ayta baştaştı. Kalız sözünüzdü aytıp düşündürüp berseňiz, 72 fırkanın biri degen sözdörü çıkarıp jatışat. Jok, ahir üstüne val jamaat bizdin akidada bul fond bolgonu. Adamdarga oşo sağa uyuşturup başka kılıp atkan musulman bir tuğandarыбыз hiç kanda jamandыгын görgön jokpuz. Musulmançılık bir cemaatga baylanıp kalbayt. Sen bir cemaatta olsan başka cemaattı musulman emes dep aytpa. Musulmançılık bir adamga baylanıp kalbayt, ilim dagı bir adamga baylanıp kalbayt. Men aytsam ilim bolup başkası ilim bolbay kalbayt emes urmatlı bir tuğanım. Oşon üçün içiňerde kızganyç kılbay, kenenlere kalgıla. Uşunda karşı çığa turgan bolsoň tuura emes jamaat, muna Oştu Agahan degen bar. Agahan İsmailit degen bar. Kapır jamaat bolboyt. Nar Kaşgar Kışlak deme degen bar. Ahmadiya, Kadiyaniya, bu kapır jamaat bolboyt. Gebir sopulardın, ustazların kuday sezip algan tuura emes jamaatlar, bu bolboyt. Anan tup tuura jamaat tuura emes degen jakşı emes. Biröөгө jakşılık kıla albaysınbı? Jok degende jamandyk kılba. Jakşı ayta albaysınbı? Jok degende jaman aytpa. Oşo senin musulmançılığın. Mından 15 yıl murun kүйөөm bir talak bergen. Jaraşıp kayra nike жаңыртып 3 balalı bolduk. Bıyıl dagı 2 talak berdi, emne bolot deydi. Moldodan suraş gerek etişip barıp. Talak meselesi mintip suralbayt. Erdi hatım şintip ökö ertişip alıp gelip astık oturuş gerek moldonun astığa. Anam molda kandan surayt. Ne oldu, o oldu, bu oldu dep abda surap aytıp beret. Talak düşkön eken, yaşogo jol jok, je düşkön emes eken jol var, je düşüptür jolu var, je jolu jok dep aytıp beret. Oşogo biz buga jol ayta albayбыз. Siz keles, bir damlaga baras, işengen, takva degen, ilimdü degen. Anan surayız taksırım. Muna uşunday mesele. Mintip jol aytılınbay. Gün sayın mal muğuzday berse anında surağı barıbı deyip. Işiniz kasap bolsa muğuzday beres. Bismillah aytip ağa surak bolboyt. Surak kaçan bolot? Аңчыларга bolot. Uğuçlarga. Bir açsa mayli, iki açsa mayli. Birok keç gele atıp ele uşinti muhtaç delemez ağa. Açka kalıp el baksan, je özüň açka kalıp sassan bir jön. Birok zerikkenden çıkıp ele günüge atıp ele tekenin barına kurutup koygan bolsoň, anda munun surağı bolot. Asli adal, birok ısırap kılıp jibergen üçün. Kedi etini dele jebeysin. Alıp kerçösün alıp şaşlık kılasın, kalanı şöyden kalıp ketet. Ana uşu urmatlı bir tuğanım aram bolot. Saatı ustum derek oldu mu? Barikana. Biraz sabıkılar yani. Ökmöttük işkanada iştegenler 30 günge davatka çıksa bolovu, 40 günge tuğra kelbey kalat eken. Bolo öret. 15 gündele olot, 10 gündele olot. Ayırması yok. Muna Bişkekdagi uydu iştegenler çıgat davatka bir günge çıgat. Gede 1,5 günge çıgat, bolo öret tuğanım. Al 40 gün degen mildetli şart emes. 3 gün, 5 gün, 7 gün, 8 günde öyle bolo öret. Aytır kalva. Kalva. Muna madrasada okamada bir günge çıgat, bir günde davatka çıgat. Bolo öret. Men davatka olsam 1,5 günde bitip kalat davatım meniki. Sabagım bolup kalat, kayra gele verem. Şunday. Bir sorularga жооп бергендерим кайталанып калып атат. Ayaldar kaş derse, çaç kırkıp şım giyse künöbü, tatuaj çaç boyasa gusül ötöbü, kirpik koysa deydi. Ama hına menen boyasa bola veret, ana kraska menen boyap kraska jabışıp kala turgan lak siyaktı bolsa anda bul taharatda osup koyat. Gusül taharat ötpey kalat.
Kaş tergen çaç kırkan jakşı emес, çaçın şunday pittep ketip özün karay albay kalıp piti kuyulup düşüp atsa kırıp jiberse makul. Keyin tarap alat degen söz. Anan çaçın özü karap atsa anda uzun kılgany jakşı. Şım giygen köynök içinden kiyse bola öret. Anan şımdın özü menen köçöge çıkıp ketken bolboyt. Iştan deydi, onu şımdı ıştan deydi ayalça. Apamdı ıylatkan, kapa kılgan ayal menen jaşap baktulu bola alamby eger apam keçirse rahmat deydi. Em apang deli ayal, tigi deli ayal da. Apan keçirse sen daha geçir. Ol insan. Al da biron apa sen baldarın apa. Şonun üçün apan keçirip atkan bolsa anı menen keçir jaşayıver inşallah. Kim keç günü ketiribeydi. Al apan kapa kılıptır. Sen özündeki de Kudanı kapa kılıp olasın o. Namazın kalıp ketet, bağımdatın kalıp ketet. Katının urgandırsın, tameki çekkendirsin. Ançapçı zina kılgandırsın, Kuda saktasın misal üçün. Pi uçup koygandırsın, biröyle karagandırsın mintip. Uşak aytkandırsın. Anan Kudayım seni keçirip atpay bu. Anan sen apan kalkan adamды kichine keçirip koysan inşallah al jakşele bolat. Turmuşka çıktım, turmuşum jakşı, Allah'a şükür. Birok köp yıldan beri perzent jıtına zarыбыз. Men de gene bolgum kelet. Allah beret dep sabır kılıp jüröm. Sizden suranıç maňa dua kılıp koyuңuzçu, Allah maňa perzent bersin deydi. Kudaydın bergen taqdyrına moyun sunup jaşagan jakşı bolat. En kıyınlardan İmam Bukhari üylöngen emes. İmam Bukhari üylöngen emes. Na haramga, na halalga hiç kırımı çeçken jokmун deydi. Anan Kuday taala bala beribese, her jerge barıp, her jerini açıp körsetpe. Bu doktorga barıp jan başıňy, bu doktorga dagı bir jeriňi, bu doktorga bir neken körsetpe. Kudadan ümit kıl. Barıp sura, keňeş sura, hareket kıl. Birok kebirler var şu körsetpegen doktor kalıp aytda. Kede oyloysun. Bu doktordun darisinden tuğdu mu, doktorun özünden tuğup aldı bu der. Taң kalasın. Töröbeyt dep körüngen doktora körsetkenler dagı var. Mazar kalıp ayt, mazardan mazarga jatıp algan var. Allah'ın taqdyrına moyun sungan üýren kiçine. Ha Kudayım berbese biröge bala berbeyt. Ha biröge boy berbeyt, biröge oy berbeyt, biröge iman berbeyt. Ha sana bala berbeptir. Senden kıyınlar dele bala bolgan emes. Peygamber Aleyhisselam'ın baldarını bar ölüp kalgan özünden ömür dele. Birle Fatime neves kaldı özünden gin. Alda 6 aydan ötüp ketdi. Başka iş yok bu sana. Davatın kıl, namazın oku. Emi bu karındaşlık emes, negizli aytam da. Balam töre, atı kızım, atınım töre aytat dep, kayaklar kapar dünyanın barına körsetip kelet. Televizyondan çoluk körübeysin, bul körsetpegen jeri jok. Almatyga çen aparat. Kırgız budu Kazak'a çen aparıp körsetip kelet. Katının köçügün aparıp misal üçün. Etiyat boluş gerek. Hurmatly çubak acı. Biz toylarda alıp baruuçuluk tamada jana video süretkö tartabız. Toyda uşunda kızmattardı kılganыбыз tuurabı? Jana uşul kızmattardan tapkan akçabız biz üçün adal bolobу deydi. Negizi tartkan, tartata bir kamera, 2 kamera, 3 kamera, 4tö, anan dagı 150 sotka. Misal üçün, al aram emes. Masele emne bolup atkan jerin özünde. Misal üçün biri öýüşüp atkan tartıp alıp çıgarıp sizler öýüştep elge reklama kılsaň bul aram bolot. Emi adam toy jakşylyk üçin adal toylar botan tartsa bola beret inşallah. Kebir uçurlarda biröөлөрдүн toyunu tartkan videobuzdu esine berelekte kompüterge virus düşüp tartılgan video süretler öçüp ketet, birok biz atayan kılbayбыз. Oşonday uçurlarda toy eğleri videonu jok kılsaň anda toyga ketken karajat төлөp ber. Je bolbosam 100 000 150 000 төлөp ber dep talap kılat. Oşonda biz emne kılışыбыз gerek. Toydu төлөp ber degen tuura emes. Bolgunu sizge karajatыңыз төлөp berбейт. Oşon üçün fars major degen түшүнүк бар. Sizde atayın doговор kagaz жазылыш керек дагы.
Eğer kokustan kuyup ketse emne bolot degen var. Ehtiyaç şart 2 kameraga tarttınız, 2 başka kompütere girgizingиz siz dagı. Takır bolbay kalsa, uşunda uşurlarda kanday bolot degendi kol koyuluş gerek doговорго. İş bolot şoga jaraşa. Ana toydun pulun төлөp ber degeni bul tуура эмес маселе. Kıyım ötüp ketti, 2 balam var. İpotekaga uy alam dep dokument tapşırgan elem. Uydu ipotekaga alsam bologu deyt. Kemir alımdardın pikirinde öte zararçılık degende egerde kvartiraga төлөp kıynalıp жесир аял эркек кишилер деле öte kıynala turgan bolsa минималдуу жилище деп айтат. Минималдуу баш калкала. Үйгө ошондой кредит алса болот деген дагы кебирлер бар. Бирок азырга чейин 100% алымдар колдогон жери жок. Bir 15% alımlar gana şunu makul degenler var. Arap dünyasında. Sizden soranıç, bizden İslam dininde adamdı akırkı sapırga uzatуу boyunca kanda iş çaralarda kılış gerek kenenlere aytıp berseniz. Sebebi bizden aymakta moldalar 2 türdü aytışat, talaş söz köp. Soyuş soyu boyunca Özbek Tacik tuğanda 3 geçlerse kılışpayt, bizden Kırgızlar kuzgundarday ölgön жерден жаш, кары, жетим деп аш жебет ачылып өлүп калышат дейт. Сойго жебе деген молдолорду андайлар аз вахабист дешет дейт. Асылбек таксырдан экен 40-тык 52-лик айттык жылдык дегендер барбы? Үч коргондук тажиктердин иши бар го өлгөндө кылгандары. Эң туура ошол. Туура ошолордуку туура. Моюн калганды үйрөнүш керек да. Тән бергенди билиш керек, еркекче болуш керек. Өлгөн адам өчүрүттөп өлбөйт. Адам пландап өлбөйт. Ол той эмес. Тойду калашча кыл макул. Өлүк андай болбойт туганым. 40-тык 52 күндүк башкаларды өткөргөн шариатта жок. Ал жок шариатта. Тажик тугандар алар эмне башка динде, ошол биздин динде. Болгону бизге караганда көбүрөөк диндар экен ошо маселеде. Болбосо алардын деле бузулуп аткан жер толтура. Бирок ушул маселеде ошолордуку тууру. Моюнга алыш керек. Биздики туура эмес. Үчүлүк жейбиз, караш, өлүк. Кече Сузакта бирөө өлгөн экен, Токтогулдан бирөө келип таң калат. Ай Сузакта жаман экен, эмне десем, өлүк көмөлөк булар караш жейт экен деп. Mana sizler desem biz gömüp gelip jeybiz deydi. Ökөнгüden bolboyt. Onday jok şariat boyunca. 40'lık oruslardan gelgen. Musulmançılıkta jok bu nerse. Kırgızdın tarihini okusak, Manas okusak Manas'ta. Aş degen ele var. Tacikler uşunda bir aş beret, bilesinger mi? Bir yılın içinde bir ihsan beret. Oşol saktı, bizde uşunda ele bolgan ilgeri. Kökötöydä köpçürdün başı dep. Bирок Manasa табыз тиги атасы чакыпка 40'lık бериптир, 52 күндүк бериптир, ана канеке көк кийиптир, ай жүрөк кошок кошту дегендер жок. Ол динде жок маселе. Biz futboldu 2 komanda bolup oynoybuz. Kaysı komanda utulsa Polyanın akçasını tölet uşul tuura emес. Tuura emес. 2 taraf birde akça çıkarıp durup anan oşogo Polyan төлөсө bolot. Je 3 komanda bolup durup bir komanda men төлөm sizler ekөөңөр ойногула деп ошол ойногон komanda төлөсө бул болот. Анан бирок биздин Кыргызстандын бардык жеринде ошондой бар. 2 тараптын жеңилгенин төлөйт, аштын пулун төлөйт, Polyanын пулун төлөйт десе, бул сүрмө, бул кумар. Бул харам болбойт. Бул болбойт. Арам. Убакыт келди да мына. Bir-iki pro var meni. Aytın. Yerinde atacağım da. Rahmat. Mına yerinde atacağım bir soru var. Şurada bir cevap verip koyacağımızdan namazımızdan sayılır. Birincisi mına cuma namazı bağlı veririz. Tarız, arı Müslümanlarla. Bирок солдаттарга, милицияларга, жана мектептеги мугалимдерге, кандай болсо дагы жооптуу кызматкерлерге жумага келишиге парыздын жабабына пеш намазын кийин убакта окуп алса болобу. Экинчиси мына орган сатуу боюнча сурап атат. Адам кээ бир акча керек болуп, бөйрөгү башка жерден орган сатса, же донорлук кан сатса болобу. Анан дагы бири bizde buna safarın musafası var. Kaç kilometreden ki musafir oluruz.
Daha bir soru, takrar cemaat degende düşündürüp sorulata, bir adam bir peşinge ve kayısı namazda keç kalsa cemaattan. Kiyin oşa bir cemaat kemi öldürünce, daha bir imam olup namaz olsa bol olur, degen soru olur. Şulara cevap yapıyorsanız namazı gösterir. Birinci mesele, mektepterdeki muallimler cumaga geliş vacip bolat bularga, erkeklerge, urgaçlarga emas albatta. Oşan üçün direktirler, zavuşlar menen kеңешip, cuma günü cumasına bir jol bir saat bolat, erkek muallimler saattan erteraka jıldırıp almaştırıp bersin. Kıyamatta cevap beredi. Anan milisiyalar var, doktorlar var, doktorlar operasiya kılıp atkan uçuru bolat ko. Anda cumaga kelip operasiya kılış kerek bolat. Ana milisiya öz işin karap atkan uçurunda çegerida turganдар, солдаттар бар го. Bularga cuma farz emes. Egerde komandir ruhsat berip bargıla dese esasında bir jol. Bирок kızmat atkарып atkан bolsa bularga peşin gana farz bolat. Çünkü tuğandarım. Anan janagada karoolçular obyektler var. Anı karabasan uğurlar girip kete turgan. Misal üçün mamleketlik büdjet, bank işlegen jana karoolçular var go. Uşular dagı солдат ökümünde. Egerde iş uagında ol cuma tuş kelip kata bular peşin gana okuşat. Ale mugallimler, başka çoğunlar jok cumaga geliş gerek. Mına bu yerde Kızılkaya'nın meri, bu yerde biz menen çoğulup cuma okup жүрüp kam bolbodu, gubernatör olup ketti. Ha? Oşon üçün okuş gerek cumаны. Ekincisi qanday ele? Neme? Organ. Organ satуу boyunca adamdın dene müçösünün bardığını satkan aram. Çaçın satkan, kaşın satkan, teri satkan, tişin satkan aram. Anan öpkösün satkan, jürögün satkan, dağı başka bir balasını satkan bardığı aram. Bирок kebir uçurlarda bolot. Kanday? Birincisi, bir adamdın eki müçösü olsa, eki müçösünün birin bürögü hadiya kılsa bolot. Eki ne var eki? Eki börek var mı? Eki börektin jarımın bürösünü alıp durup, bürönün börek iştebey kalsa, bunu sizge madep böregin berse, bul kada tuval jaşay verse, buga uruk sat. Satı emes, tabarru, kayrımdılık kılsa. C, özü oğurup kaldı, avariya oldu, başka oldu, doktorlar ölüp kalasın dedi, şunda etti. Egerde men ölüp kalsam, menin organlarımdan jarakturlarını alıp, muhtaçlarga bergile dese, buga da uruk sat. Anan bürönü korkutup barıp kagaz jazdırıp alıp ölüp kalsam dep turup anan ertesi var bir sayı öldürüp koyup an öpkösünü alıp kete turganga jol berilbeş kerek. Amerikada şunday boluptur. Men Amerikaga barsam bir kırgız bir tuğanımız avariya boluptur. Anan 9 gün jatıptır. 9 günden keyin anan bir adam tuğanı varıptır. O yerde başka da bir Kırgızstanda bir tuğanımızdın bir organ iştebey tigi balanıkı bütün eken. Anan oşan organı buga berip koyoluk. Ha? Dese tigi bala makul depti bирок biyaktan bargan agası makul bolbay koyuptur da şunda birindeki okuya bolot. Şu okşoganda. Hem oşonda bergen jakşı bolot ele. Antken bul dagı bala çıkasın bagat. Balkim tigi jetim kalganın baldarına dagı kömök körсөтөт misal üçün ataňar öpkösü men dele sizleri dagı men oşo öpkön baldarısыңар dep barıp karap turat ele deyim da. Oşo bolot. Andan başka satkanga al emes kandı donor bolup berseň bolot, bирок kan satıp durup oşondan pul alsaң bul aram. Emne üçün tuğandar? Antkeni başında oňoy görünüşü mümkün, em kıynalıp atam, bir böýregin bersen beripmin da, zato üylü olup kalam deysin. Bирок barıp oturup adam uğurdagan önököt baştalat. Anan doktorlara Huday verip kalat. Naraka eşti bekit alıp soyup durup, böýregin jarını alıp kalıp durup, kalgan şuap durup sen çıkarıp koyot, aparıp çöntögüne salıp bирок satıp berişi mümkün. Az şunday olup kalıptır. En jamanı ötkönde biri ayal töröbeyt eken, doktorga barıp birön uruktuğun salıp ber deptir. Uruktuğun. Adaşıp başka birönü salıp koyuptur. Körse adaşpayt dele eken, kүйösün uruktuğu sıla berak bolsa doktorlarga iş gerek de biznes soda gerek. Başka bir küçtü bir uruktuğunu alıp salıp koyut eken, damına sen tuğduğun dep durup çıkarıp koya öğret eken. Şunday var eken. Oşon üçün uruktuktu bir jaka berge tiýat boluş gerek. Aldağı satılınbayt, çaç satılınbayt, tırmak satılınbayt, teri satılınbayt, öpkö satılınbayt. Adamdın müçöllerinin biri dağı satılınbayt. Aram bolot. Takrar cemaatinin safar. Safar cemaat 90 kilometr. Jaşap atkan jeriңdin çegarasından başlap, misal üçün bir yerde Kızılkaya şahrı degen bar go. Oşol жазуудан nar jaka 90 kilometrden aşıqa safar niyet menen çıksaң,
sen musafir bolosun. Farz namaz 4 rekat 2 rekat okuysun, sünnet toluk okuy veresin, zarul bolsa okuy koysan bola beret. Anan sen sement izlep kaldın. Sement zavod var Özbekistan'a ketip kalıp sement tapmay kaldın da. Sement bizde oturup Araban'a çeyin ketip kaldın. Bu ozarga var, bu ozarga var, o ozarga var. Aşıp kettin 100 kilometr. Biroq senin niyetin sapar emes ele, sement izdeşele seneki. Sen musafir emessin. Düşündün mü? 90 kilometrge sapar niyet kılıp çıkkandar. Ha birerdi şunday bolot da. Bazardan koy izlep kaldın, koy alışın gerek. Bu bazarga vardın, çıkmaya kaldın. Tiyakka vardın. Anan alыстап ketip kaldın, anda musafir emessin. Takrar cemaat degen uşunday. Negizgi cemaat okulup bütkөндөн keyin kelgen cemaatin imamı çoğun imam turgan mehrapka gelip okugan bolboyt. Makruh olup kalat. Negizgi cemaat okup bütkөндөн keyinki cemaat tiyaktaca biyakta okuş gerek, mehrapka okugany bolboyt. Ekinci cemaatga azan aytılınbayt, anan qomatda aytılınbayt. 3 saktalsa anda cemaat jakşı bolot. Biroq 3'ü saktalbay kalsa cemaat makruh olup kalat, tekrar cemaat. Tekrar degen cemaat kaytalangan degen söz bolot. Emne üçün? Adamlar fitne çıgarat da. Eğer cemaat tekrar bola beret desek, anda uturkusu gelip biyak imam bola beret dağı, bul imam mondo eken biz özüç imam bolabız dep mescit bölünüp ketet. Oşoga ataylap keç kalıp gelip özünçe cemaat okuy turgandары bolot, anı şariat kalabayt. Eğer de bir adam kaçan cemaat makruh olboy tekrar cemaat niyeti çoğun imamga jetişiş bolup, biroq keç kalıp kalsa bul 3 şartты saktap tekrar cemaat okusa bola beret. Biroq niyeti buzuk. Koy bu bizden emes dep aga uyubay atay keç kalıp gelse, buga cemaat okugan tap takır makruh. Bul жалгыз gana okuyt. Biroq negizgi cemaatga jetişem dep gelip keç kalıp kalsa, azan aytpay, qomat aytpay, mehrapka turubastan tiyaka biyak okugan bolsa, cemaati sünnet dürüz. Dalil 2 hadis var. Birini aytıp berem. Peygamber aleyhisselam bir günü asrdan keç kalıp kaldı. Kendisi cemaat asr okup algan eken da. Anan mine kılıştı bilbey, üyüne varsa ayallar okuydu eken, ayalların kızların çoğultup cemaat kılıp özüne asr namaz okudu. Eğer de cemaatin fazileti bolboğundan da kılbayt ele. Biröge kel bana uyup okuyacağız kıyın ele da. Başka bir günü Peygamber aleyhisselam peşim namaz okudu. Emi namaz okup büsse biröge keç kalıp geldi ele. Aytdı, kim sadaka bergendir kalayt dedi. Biröge men dedi aytdı, barıp tigige cemaat uyuşturup koy dedi. Sen okup algansın tigi farz okuyt, sen nafil kılıp aga uyup ber, aga cemaatin soğup olup kalsın dedi da. Oşogo cemaat var, atay keç kalgan yok. Ataylap keç kalganga cemaat buyurup aytaga bolboyt. O günökör panda. Rahmat. Barakallah. Rahmat. Hurmatlı cumalancı, bana siz hurmatlar, bugünkü cumamız köçük oldu. Cemaatlarla köçük. Bana dışarımına ayallar cemaatına bizge kelgen, burada bunday adatlıcı oldu. Ayallar kelişte geldi. Köptegen ayallarımız kelgen. Ortamız gördüğünüz şu cemaatımızda, ayallar cemaatına özürlüğünü, keyifsizliği, duanızı bir koyuşalım. Ayallar cemaati Ayşelerimizin, Hadiçelerimizin yoldaş gerek, itaat kılış gerek. Erkek bile hurmatlansa, sıylansa, ayal hurmat sıyılır. Ayal kişi keyde şunda kişilikten geldiğin yolcun ayakları kelip alıp, kendisine de boyun sunarlar, onun kile, hukukunlar var, ayallar onun iş gerek, iş gerek degen, beğenmeyeni ayallar kelip yürütüp birine kelerdi. Kanık baş gerek. Oşon ilgerden özüngör tartib uyunar var, kızıl kıyamıklardır. Ayallar uyunda olur, muhtajlık boza köşöge köp çıkpayt, erge baş yet, itaat kılat, mına uşun ayallardıkı. Peygamberimiz aytar, eğer de ayal kişi küyösüne başıysa, şariat buyurgan derselerde. Ama Arabistan'dan çıkmaydı da bol boytanday. Anan 5 mal namazını okusa, bir ay oradasını karmasa, 5'tin 8 yaşının kağlagandan gireversin deydi. Oşukla ayak buluş gerek. Köçöge çıkan ayal baktılık olup ketmeyin. Ayal üyde baktılık olur. Eğer üyde baktılık olmayan ayal köçöde bakıp tapmayın. Buna uçurmayın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar.
Allah subhanahu wa ta'ala kol götürüp durgan cemaatımızın jalpısına jakşılık rol olsun. Jakşılarga şerik, jamanlardan alыс kılsın. Ovas omat tayvas talay versin. Kudayın özü algılım desin. Adaştırmasın. Peygamberimiz aleyhisselamdan gelgen saf akidamızda жүрgöndü Allah subhanahu wa ta'ala nasip etsin. Kuday talam adaşıp başka yolga düşüp ketkenlerge, başka dinge girip ketkenlerge hidayet, tawfiq, jakşılık versin. Kuday talam alыsta safarda жүрgön kızlarımız, karındaşlarımızdı çıkırıp jaların janına var, dayus degen jarlıktan saklangandı Kudayım özü nasip kılsın. Adamdan gelen rızkı versin. Adaşıp Siriya-Miriyaga ketip kalganlarga Kudayım tawfiq berip kayra gelip towbagı düşen Kudayım nasip kılsın. Bizdin jerimizden sütkorluk degen, soykuluk, zinakorluk, oynoşluk degen, ara göçүү degen, prosent sütkorluk degen, doğmat kılуу degen, buktan kılуу degenlerden Kudayım alыс kılsın. Kuday talam tileklerimizi bersin. Kuday talam mına padişahımız şaylanıp kaldı. Kuday talam oşol padişahımızdı bizi tuğra jolgo jeteregendi nasip kılsın. Kuday talam arak degen nerse jok bolsun. Adal degen nerse köp bolsun. Kudayım dinge güç kuvvet versin. Kuday talam uşul barımızın başımızды korşup uşul meçitte uyuşturup berip atkan mukaddas ajekebizin özünde ötüp ketken ata baba kılıgıçtısının bardığına, ata jurtuna, tağa jurtuna, kayın jurtuna jakşılık versin. Bu kişiге kanat kuyruk bolgan şakirtlerge, imam damıldalarga, bu aksakallarımızga Kuday talam jakşılık versin. Anam Kuday talam uşul jerge çakırıp gelgen bizdin şakirtimiz Abduvali uğulu İlyas taksırılı şakirtimizge Kuday talam üylönüp atat, Kuday talam berekeli kılsın. Kuday talam uşun tilegen tilekleri Kudayım kabul kılsın. Kuday talam bardığımızga uğurlarımızды mına uşintip adal jol menen üylögöndü. Kızlarımızды adal jol menen namaskan jigitlerge turmuşka bergendi. Kuday talam özü kabul kılsın. Kudayım şermende kılbasın. Kudayım şermende kılbasın. Kudayım şermende kılbasın. Kuday talam her birimizin söylep atkan sözümüzde, kılıp atkan işimizde musulman ekenimiz görünüp bilinip başkalar ülgü davat bolgonu Kuday talam nasip kılsın. Ergemimizin köpürögümüzde, gödönümüzde kıttay kılıp uyutup saktap жүрген dua tileklerimiz var. Kuday oşol tileklerimizi kabul kılsın. Alыстagı uğullarımız, kızlarımızды Kuday talam jaman sözdön, jaman gözdön, jaman koldan saktasın. Asmandan, жерden, günden dünden gelgen balaydan saktasın. Uşul jerdegi bizni kızmat kılıp atkan milisiyalarımız, doktorlarımız, bu esembilarımız, mugallimlerimiz, moldalarımız, hıykandarımız, malçılarımız, bardığına dinge kızmat kılgan davatçılarımız, moldalarımız Kudayım jakşılık versin. Kudayım talam hiç vakti öksüz kılbasın. Dinge güç kuvvet versin. Bağrımız oşol tirilgende la ilaha illallah tirilip canımız üzülüp atkanda dağı la ilaha illallah da kelime üzülgende Kuday talam nasip kılsın. Kuday talam ötüp ketken murdağı muftimiz Murat Alacı'yızdı Kuday talam özü beyişten orun versin. Andan başka da uşul öre öndüründe ötüp ketken damlağı datası baş bolgan bardık alım ulamalar, karılardan bari Kuday talam beyişi menen sıylagan bolsun. Barımızdan dua talap kılganlarımız var. Dua ümit kılganlarımız var. Ötüp ketkenlerimiz Kuday talam beyişi menen sıylap anan gele turgan bar urpakları Kuday talam jakşılık rolagan bolsun. Kuday talam ecelerimizge da oşol Hadiçenemizden, Ayşenemizin jolun joldup, üydün kutun saktap, dinge beken bolup жүрgöndü Kudayım nasip kılsın. Araganda buzukluguna giribesden, çınıgı musulmançılık jolda жүрgön takva, mu'mina, sadika bolgondu Kuday talam nasip etken bolsun. İlim bergen, ilim algan ejekeler, şeyhalarımız var Kuday talam oşoloruna tileklerin kabul kılsın. Kudayım şermende kılbasın. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا الله. Barakallah. Kurban zamanı bazı fikirlikte sağlıkların dualı koyuyla elinize. Amin. Allah'ın kılıçlarına sağlıklı sıfatacı, ey kılıçlarına ömrün uzun olsun, ey sağlıklar olun, imanla kaybolun. Ona sizin şarafatından kançalar ağzından iyice kalın, namazkan olun, hidayet tarafından Allah-u Teala şu işinizde arkada güreversin, Allah'u size nasip kılsın. Ömrünüzün ahirete cennetinde davet yolunda yürüyüşte Allah-u Teala size müyesser kılsın. Caman gördüğün hasattan, böyle kısıttan Allah-u Teala saklamak olsun. Şahınızda hoş geldiniz. Daim şahınızın darvazası siz için açık. Tez kelebçimizge sözünüzden, kengeşinizde, nasihatinizde, davatınızda kılıp duruşta biz ötünüp durayız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah.